mutya muti data wa twese wo mwijuru. Stop there. Icyambere cha kwanza yagomba kukwigisha, alitaka kukufundisha, utegerezwa kuvugana n'Imana mufitaniye relation. Unapaswa kuzungumza na Mungu. Icho kituma ndio maana tuvuga ngo data, tunasema baba. Ijambo data neno baba ushoboye no kuvuga unaweza hata kusema bosi wanje duniya, tajiri wangu uko mbinguni. iyi ni relation. Iyi ni relation Yagomba ngumenye. Alitaka ujue. Iyo umwegereye utegerezwa kumenya ubusabane, ubucuti buri hagati yawe nawe. Uko kati yako we na yeye. Icyambere ni data. Cha kwanza ni baba. Jewe rero sivuga data buri munsi. Sisemagi baba kila siku. Arigiye mpagarara gutya. Kuna siku nasimama. Mana wampamagaye. Mungu uleniita. Iyo relation turayifite. Relation hiyo tu. Mana unkoresha. Mungu unayenitumikisha. Sijui kama unajua. Sobe kuvuga data kuko ni papa wangu. Naweza sema baba maana mukunzi dukundana. Penzi tunayependana. Iko ijambo ligomba kutwigisha. Ndivyo neno nataka kutufundisha. Exode 31:32. Umva Musa agiye imbere y'Imana. Akienda mbele ya Mungu. Nuko Mose asubira kuhoraho. Eti Mose akarudia kwa Bwana. Yitwa anaitwa Bwana. Ariko Mose ni yamwise uhoraho. Lakini Mose akunimuita Bwana. Ati tegera bwirukiro. Sikia ambayo kimbilio. Tegera sikia bwirukiro. Kuko kuri Mose. Kwa maana kwa Mose. Kiretse ko Imana yitwa uhoraho. Kutoa kwamba Mungu anaitwa Bwana. Niwe bwirukiro. Yeye ndiye kimbilio lake. Icyo nicyo cyambere duhamagariwe. Icyo ndo cha kwanza. Utegerezwa kugira relation personnelle avec celui qui parle. Unapaswa kuwa na relation ya wewe peke yako nupya ulikuraganira nawe. Relation nyayo Yesu yaduhaye twese. Relation ya kweli Yesu alitupa. Jehova est mon papa. Jehova ni papa wangu. Ahambere kabiri. Papili. Dawa twese uri mwijuru. Eti baba yetu uliye mbinguni. Agomba kukumenyesha. Alitaka kukujulisha. Uwo muriko muravugana. Ule ambaye unazungumza naye. Nari mu Kamenge. Haiko Kamenge. Kuko abo mu Kamenge baraguhemukiye. Kwa maana wa Kamenge walikukosea. Uwo muvugana. Nari mu Nyakabiga. Haiko Nyakabiga. Kuko abo mu Nyakabiga baraguhemukiye. Kwa maana wa Nyakabiga walikukosea. Uwo muvugana. Ule ambao nari muri Amerika. Hayuko Amerika. Kuko abo muri Amerika baraguhemukiye. Uwo muvugana. Ule ambao nari mu Bufaransa. Haiko France. Ntakeneye Western Union. Taji Western Union. Kuko mu Bufaransa baraguhemukiye. Uwo muvugana. Nari muri Congo. Haiko Congo. Nico kitumuvuga. Wiyibutsa. Dawe Dawe wa twese uri mwijuru. Baba yetu uliye mbinguni. Bisigura ngo hejuru. Inamaanisha ari hejuru y'ibintu byose. Ari ya hejuru y'abantu bose. Ari hejuru ya situation zose. Ari hejuru y'ibintu byose. ya vitu vyote. Icya gatatu. Utegerezwa kuvugana n'Imana uzi ko izina ryayo rikwiye kuba. Unapaswa kuzungumza na Mungu ukijua kama jina lake linapaswa kuwa. Ni gute ushoboye kumbwira abanyubahe utanyubaha? Ni kisi gani unaweza kuambia watu waniheshimu na wewe uniheshimu? Izina ryawe ryubawe. Eti jina lako litukuzwe. Ni gute ushoboye kubwira Imana ngo bayubahe utayubaha? Ni kisi gani unaweza ukasema waheshimu Mungu na wewe umheshimu? Icyo gituma abantu benshi batigeze babona inyishu. Ndio maana kuko amasengesho yari yuzuye mu kinyoma. Maana maombi yalikuwa matatizo. Iyo tuvuze mu izina ryawe ryubawe. Eti jina lako litukuzwe. Igarukeko. Ijirudie. Wibaze. Jiulize. Eske urayubaha?